Sahur sing kepapat, guys. Benek tangi turu. Lah ya tak ngumpul nyawa karo ngulet-ngulet. Aja kelalen joget disit asik. Asik 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 ser ser. Ben matanya orang ngantuk baik, guys. Karo awak ora kaku baik, guys. Jen awake pada lara. Kayak tes macul. Lanjut baik inyong gawe energen, gawe kopi, gawe susu warna telu lawang telu. Lanjut mana sih, jangan buncis juga sama yang kinakaimu basir nek dibuang. Singkat cerita baik wis siap, jangan buncis tempe penyet sega karo kopi susu energen. Rika pada sahur karo apa, guys? Gari anaknya digugah ki anak lanang disit sing digugah-gugah. Alhamdulillah digugah gampang ki, guys, langsung menyat bae orang mawi drama-drama Korea hehehe. Lanjut anaknya wadon juga digugah-gugah, guys. Kia langsung tangi kie. Tapi ya detak drama-drama Siti.